Dobro jutro Hrvati, dobrodošli na moju stranicu. Mila Kano, si nam slavna, mila si nam ti jedina, mila kuda si nam ravna, mila kuda si planina. Bog, moji dragi Hrvati, dobrodošli na moju video stranicu, na stranicu Majanka Oracle. Moje ime je Željka, ja sam hrvatski vidovnjak i gledam u tarot karte. A danas je srijeda, srpanj 1. 2020. godine. U mom vrtu ruža cvate, kad je berem mislim na te, mislim samo na te ljubavi. U mom vrtu ruža cvate, kad je berem mislim na te, mislim samo na te ljubavi. Pa, dragi moji, da vidimo što ima na sredi, da ove karte izmiješamo dobro i prilikom miješanja prizvaćemo duhovni svijet, duhove, sveti duhovi, anđeli, božanstva, molimo vas, pomozite nam prilikom izbora karti za nas, sve Hrvate svijeta, za danas da vidimo što očekivati u raznim oblastima našeg života, kakve su energije prisutne danas za nas, kakve pogodnosti, čega treba da se klonimo, da izbjegavamo, što se dešava danas, što je za nas očekivati, za nas većinu Hrvata svijeta. Sveti anđeli, duhovi, molimo vas, pomozite nam prilikom izbora karti za danas, za nas, za sve Hrvate svijeta općenito. Znači, presjećamo uvijek pak da vidimo, tako će nam biti. Da vidimo koja je prva karta. Na radnom mjestu imamo paža mačeva. Za dom imamo obješenog. Neplanirano imamo kolo sreće. Malo kolce se okreće. Naša uloga je as kaleža, a za ishod ovog čitanja je vladarka. Dragi moji, danas na radnom mjestu imamo paža mačeva. Možemo očekivati neke probleme na poslu sa nekom osobom koja manipuliše nekim stvarima i na koju se ne možemo osloniti. Znači, osoba koja možda priča o drugima i, kako da kažem, trača, kako kažu kod nas trača. Na poslu možete očekivati neke možda poslove koje ćete morati pričekati sa završetkom, možda neke ili neke produkte ili neke stvari koje ćete morati možda čekati, nemate odmah sam materijal na poslu ili tako nešto. Uglavnom neke zastoje možete očekivati na poslu mali. Ova osoba, ova energija ili osoba koja će vam danas biti prisutna u vašem na radnom mjestu, u vašem životu je ta osoba je manipulisana isto od strane nekog drugog. Znači, neko drugi stoji iza toga, ali ta osoba je sama po sebi kao takva voli da trača i voli isto da manipuliše. Ali sa tom osobom neko drugi vlada. Znači, neko drugi povlači konce. To je na radnom mjestu. Sa dom danas imamo nešto na čekanju. Nema neke akcije, nema nekog rada, znači stvari se odugovlači, nešto je sporo, na nešto se čeka. Ako nešto trebate da odlučite, znači nećete biti spremni da donesete odluku danas. To je, ova karta predstavlja osobu koja nema inicijative, znači i zastoji, problemi, znači ako ste nešto planirali možda da to otkažete ili tako nešto. Uglavnom nema akcije, nema neke inicijative, nego je na čekanju sve nešto i neki zastoj.
za dom. Znači, ako ste nešto planirali, to će vam biti kao na čekanju, neće se danas ostvariti. Dragi moji, danas neplanirano imamo kolo sreće broj 10, znači ova karta predstavlja našu sudbinu. Ova karta predstavlja novi početak koji je povezan sa starim događajima i ljudima iz naše prošlosti i iz naših sadašnjosti. Zajedno, znači, bilo da se dešavalo dobro ili loše, tu je sad sve zajedno. Ova karta predstavlja i naše buđenje naših osjećaja ponovo, znači naše emocije se ponovo bude. Za neki od vas može da bude flirt, na primjer da se ponovo s nekim počnete zabavljati ili tako nešto, ili neka sreća. Uglavnom za sve nas predstavlja novi početak. Za neki od vas može biti novo prijateljstvo isto tako. Naša uloga je danas as kaleža. Ova karta predstavlja nove početke, nove kontakte, nova druženja, nove ljubavi. Ova karta predstavlja predivne odnose sa nekim osobama, sa drugim ljudima, kontakte, znači iznenađenja isto. Ljubav koja ponovo, usprkos svemu, dolazi u naš život, usprkos svemu što se dešava i što se dešava, znači novi početak, sreću, uživanje, nove mogućnosti, blagostanje. Znači, ova karta predstavlja ono što mi danas ispoljavamo, našom energijom, znači to je što se dešava danas, što mi donosimo u ovaj dan. Dragi moji, ishod ovog čitanja je broj 3, vladarka zemlje. Znači, svemu što se dešava danas prilazimo s ljubavlju, znači s poštovanjem, sa razumijevanjem. To je ta karta za kraj. Došla mala curica, usrana joj guzica, nana je opere, al ona opet sere, nana je opere, al ona opet sere. Dragi moji, prije nego što pogledamo kartu za ljubav, partnerstvo i prijateljstvo i vidimo kako ta karta utječe na tu oblast našeg života, bacit ćemo letimičan pogled ponovo na ove karte ispred nas. Znači, paž mačeva. Očekujemo neku nestabilne informacije, neku nesigurnost. Za dom imamo nešto na čekanju. Neplanirano, iznenada imamo kolo sreće, situacija se mijenja. Naša uloga je da prilazimo svemu u životu sa razumijevanjem i ljubavlju, a to upravo činimo jer imamo vladarku zemlje. Dragi moji, ovdje imamo Lovers pa tarot, pa ćemo pokušati pronaći pravu kartu za nas danas. A ljubav, prijateljstvo, partnerstvo za sve Hrvate svijeta za srpanj 1. 2020. godine, da vidimo što je očekivati za ljubav na srijedi, što je na srijedi što se tiče ljubavi i prijateljstva, što je na srijedi što se tiče ljubavi, što je na srijedi što se tiče ljubavi za sve Hrvate svijeta, ljubav, što se tiče ljubavi, što je na srijedi. Na srijedi danas je as mačeva.
Ova karta utiče na naš ljubavni život danas, na naše partnerstvo, na kontakt sa drugim ljudima, sa ljudima koji su prisni, koji smo mi zaljubljeni, koji smo tajno zaljubljeni, u kojima imamo flirt, s kojima živimo, koji su naši bračni partneri ili ljubavi, ili mladić ili djevojka, s kim god da imate taj odnos, malo prisniji, znači ova karta utiče na tu oblast našeg života. Ova karta predstavlja mogućnost i početke, znači predstavlja prvi korak stvaranju kontakata, znači komunikacija, razgovori, priča, iste slične ideje. Uglavnom, ova karta predstavlja prvi korak u kontaktu sa drugim ljudima, a to je razgovor, komunikacija. Znači, ova karta utiče danas na nas. A kad se radi o komunikaciji, kao što smo rekli, trebamo prilaziti sa ljubavlju i to upravo radimo, imamo vladarku zemlje. Dragi moji Hrvati, ovo je bilo čitanje tarot karata za nas, sve Hrvate svijeta za danas, a danas je srijeda, srpanj 1. 2020. godine, novi mjesec je tu počinje, znači da vidimo koje su energije prisutne danas u našem životu, što je za očekivati, što je za nas povoljno, a što bi trebali da izbjegavamo. Znači da imamo jednu prilično malu sliku da znamo što je za očekivati. Ja vam se mnogo zahvaljujem na posjeti, na podršci, na subscribing, liking i sharing. Ako to niste uradili, uradite sada, molim vas. Subscribe, like, share. Ja vas mnogo volim i pozdravljam. Vidimo se ponovo sutra. Bog, pozdrav od Željke. Zove, ona kaže, priđi bliže na obalu, tim morima nisam plovila. Ona zove, ona kaže, priđi bliže na obalu, tim morima nisam plovila. Tim morima nisam plovila.